imbere y'igihe kuko mfite inyota yo gusimbana namwe naje gusimba ndabikumbuye ariko kandi mfite n'inyota yo gutambuka dutere intambwe tuganira namwe kandi amen. Amazina naravuze abo tukara tutaramanye banita Mico Tambatamba kugira n'irya n'iryo natire rya papa ariko abantu banzi izina rya Mico. Ejo narabwiye ngo naje ndi impunzi kimwe namwe. Hari igihe abantu bava hanze bakafata nk'ibitangaza bakakaremera cyane. Turi impunzi kimwe twese kandi impunzi yoba ahantu hakomeye cyangwa horoheje aba ari impunzi ibyangombwa amakaratasi y'igihugu n'ubwenegihugu bwabo ariko n'ubutirano icyo duhuriyeho namwe n'ubuhunzi kandi amen. Ndago turumva ko kugira ngo tujane twese twumva ko dusangiye twogira ijwi rirerire dukoresha microphone cyangwa duhagaze imbere ariko kuri nuko twese turesha kandi amen. Twavuze ko nta kindi cyatuzanye twaje kugira ngo dufatanye guhuza imitekerereze yacu babaye n'ubuzima bwacu babaye kugira ngo tugereke Imana dufatanije nawe ko turabizi ko mu bumwe bw'abera b'Imana abana b'Imana tubifitemo isezerano yuko cyo tuzasaba cyose duhuje umutima kw'Imana data izakidukorera. Sifa kwa Yesu. Jambo rya kabiri ni ukubaheza mpore nabizi ko hano mwegereye abantu bavi wacu bamwe baza hano mwatushije gushikira kubona byinshi no kubona benshi abo twasize ari bazima ntabwo wenda bakiri ko twabasize abandi twasize ruguru bisanze hano no batakira umukwiro we. Kubwizo mpamvu abadukurikira nabo turi kumwe n'ubwoko muri rusange tubahaye mpore kubazo bisharira mwagwe gucamo kandi ibyo ibihe habigihe kibi cyabanjirijwe n'ibindi byiza bitari. Wibuka inga zirimo zabira mu gitondo zishaka gutaha bazivyukiriza zisiga izindi mu rwuri ziza gukamwa. Abagabo bubatse ku misozi uturenge hitirwa ko banaka na banaka abantu barimo barenga za milima ntabaruzi ukino getiza tugera ariko igihe cyiza ni integuza y'igihe gishari ariko kandi amakuru meza no kugiye cyo gusharirwa kigeze kiba kirimo gihamagara igihe cyiza kiza kitugana. Sifa kwa Yesu. Munyabwenge bamwita ko ari umwami wabwiye umucuzi ngo nagenda mucurire impeta ngo yandikiye amagambo ngo azazarema mu gihe babaye ngo azayishima no mu gihe yishimye ngo azababara. Umucuzi arabati umwami arashaka w'impamvu kugira ngo anice ngo ariko umutima uramubwira ngo nagenda yandikiye ngo byose bizatambuka ngo ayandikaho ngo haya yote yatapita. Umunezero igihe gitoya tugomba gusengera cyane nizo mpamvu zo gusenga ngo umunezero wacu ucumbike uko umunezero wacu nyakuri tusoroma mu Mana ariko kandi n'ibihe byizanye bidafite bidashoreye imizi mu Mana kugira ngo tubwire ngo wabisharira we udashoreye imizi mu Mana yacu turakubara nk'ibibaye mu gihe gito uzatambuka igitondo kizarasa twobere kandi twice umunezero wacu. Sifa kwa Yesu. Muri izo bihe muri iyo mitekerereze inesha umubabaro inesha ndetse n'urupfu inesha n'agahinda n'umubabaro kandi hirya y'ibi ko turangiza umunezero w'iteka ryose. N'iki cyatuzanye bene data ariko turabira ngo kandi impamvu zo kwinginga Imana ngo Mana ongera kandi ukibihe wadusezeranije ko turi kumwe kubona bisohoye kandi amen. Kugira ngo dukomeze reka tuganire dusome ijambo ry'Imana ariko ndagenda mvanga turashaka ikintu gisiga ubuzima bwacu buhagaze ku birenge byombi byo kwizera ku buzima bwacu. Uza zombi mu buzima bwacu bw'igihagararo n'ubuzima bwacu bwo mu mwuka uzabongereza bitangwa ni holistic. Ubuzima bwacu bwo mu buzima bufite ingingo zifatika kandi ibyo biraza
tukiri kumwe na Yesu zose birashoboka. Kandi amen. Hatuwe ngo akisema niyo nani aweza ikupinga. Gusa ukamenya kuri kumwe byose birashoboka. Impamvu nyamukuru ituma ibinezero by'Imana bicikira n'ibyo yavuze tukabona bisa naho birimo bigenda bisa ikinyoma, nuko twe tuza tuva kuri ya Mana yabitubwiye. Ibihe bigira ijwi kandi nta wose ku wundi, ibyo tutigeze kubona ko turayibona. Iyo bitugeze bifite ishusho tutazi biducikira, ariko ibyo bivuze n'umugega w'ibihe aza kubisubirisha ineza yayo. Amen. Nijoro twari tuganiriye, ariko Imana ifashe tuze kubona uburyo bwo kumva ishingiye mu ijambo ry'Imana. Amen. Bivugishwa cyane, nta mwami twigezeho iwacu. Kongo yagize abantu, yagize n'abatware, ariko iwacu sinzi ko ari bugeze abona umwami uyoboye Kongo agera iwacu. Sinzi ko mubangana nanje n'abari inyuma yanje, ninde wigeze ubona umwami utuyoboye azamura ukuboko? Wigeze abona perezida agera muri ziriya ntara z'iwacu azamura ikiganza cye? Uwo ni umwami wanyu. Uretse n'ibyo, ninde wigeze abona guverinoma irimo ikorera iwacu abantu bakayifata nk'umubyeyi mu shusho ya nyir'igihugu azamura ikiganza cyiwe? Makuru ni ibinyoma cyangwa n'ukuri? Hari igihe Satani ikoresha abantu kugucanganyikisha, bigasabwa ngo ubu ngubu nibyo barimo, ntabyo twigeze, ntabwo turagira, ariko Imana yadusezeranya tujye kubigira. Kandi tubiterwa n'amarangamutima, biraterwa no kumenya Imana yacu. Imvugo y'Imana yacu ni ukuri. Kandi amen. Sifa kwa Yesu. Uwo kwitokeza wese hano yose n'ubaye umwami w'ahantu ashaka ko umwami muri Kongo. Iyo babwiye igihe kimwe twavuye hano mu ishyamba tuvugana n'abacu tugende ufungure posita hari zuci imanza z'abantu, sinigeze nibiza amategeko ndayifungura imyaka posita mu rwego uraneje wayitangije ejo wayikoze imanza ziracibwa kandi biratungana, ntawe nageze ndubura kandi imanza ziracibwa. Icyo ni igihugu ko natanga urugero kuri apana abantu, nta bantu babizi bari hano aho uwo nafunze nageze umufungaye kandi aho nageze umufungura aho ndi mwana aho byaruhanye suko ndabeshe ko nabwiye by'ukuri haraho twakabishe. Ariko nanone n'abadashaka kugira neza gukemura amakimbirane barisha abantu babivuga ntabuza kumva, zivuze ngo biheze n'agaciro gutega kudakumve. Ibi ndabivuga twuzuye umubabaro mwinshi cyane, nicyo cyatuzanye abantu batwikira abana bakaza bikorera ibita byabo ngo bishumyanze. Abana bazi keneye Imana yacu. Abakuru b'ibihugu bahagarariye ukuri ushaka kuvuga ngo Kongo ni yabo, bivuze ko Kongo yapfakaye ifite ubundi bicaye ku ntebe ntihagire abantu baza kwiyoboza. Abageze ahandi hantu hari amategeko n'umenya kandi dufite, kandi twaje gusa ngo turi impunzi, twazanywe gucishwa bugufi, ariko kandi harimo n'ubwenge bw'Imana. Mu gihe gikwiye cy'Imana itegura Isirayeli gutangwa babe bihanganiye uyu munsi, umutwe w'isi yabanje kwemera ko baja mu bucakara bw'imyaka irenga 200, ariko ikuramo gusimujana ubwana cye mu gihe gikomeye cy'icyo twakiyemo. Amazi bamushyira mu mazi
amazi nyaratubasha kubasha kwica Musa, kuko niyo ari inzira yonyine gutegura Isirayeli mu bwami. Akurira ibwami, aratoneshwa ibwami, n'igihe yakoze ibyaha ibwami niko guhisha Umunyegiputa, asubira kwa Farawo, arongera kandi akomeza kujya gusura bene se. Imana yayimutegura kuba ubucakara barimo, ariko kandi no kwiga iby'icuruzwa by'ubwami mu nzu y'Imana, kugira ngo mu gihe gikwiriye cy'Imana imibabaro yabo izahinduke ku buhamya. Niko naje niba babwira ngo bene data ntiturengerwe no kw'impunzi, ntiturengerwe n'amarira, ahubwo tubaze ngo se biki iyi myaka twari nzaza umusaruro ngo mu gihe gito gisigaye Imana yatubwira ngo twe gutaha, tugice gutahana tuje guhindura amateka y'igihugu cyacu. Imana ikeneye abanyabwenge batekerereza abana. Umwuka wigisha ubugingo, ukatwigisha no gukiranuka mu buzima bwo kuba mu isi, ariko ubwenge butwigisha gutegura kudutuza mu buzima bwiza twagenewe n'Imana. Nicyo gituma dukeneye ubuzima bwose bw'umuzoro holistique, kugira ngo duhagarare mu mbaraga z'Imana zishyitse. Niga n'ubwenge yabwiye Salomo ngo utasanze ko abami babashira, ugasaba ubwenge ndabuguhana n'ibindi byose ushaka. Imana ikunda abanyabwenge nk'abo. Kandi amen. Nabakuye mu nyigisho cyangwa turi kumwe? Ubwenge burakubwira ngo iki niba mayembagasa habe n'izimugurisha za poshete, kose nakubwira ngo hari telefone nziza zo kuba muri poshete. Tuweke kuri poshete utekereze telefone ubwawe wose. Tuzaje iwacu utekereza ko telefone abandi bazagurisha izo bayigurisha, ngo natwe mu gihugu cyacu nzagurisha telefone, abandi tuzagira amakampani y'amatelefone. Turacyari mu rusengero, turi mu mwuka. Nari ndivugiye kubera yuko nta gihugu twigeze, ariko twigeze Imana yacu tubera umwami. Niyo yigishije abana gusoma bataragiye ku mashuri, niyo kandi yabasha kubayisoma abana bihishwe, kandi ikavuga amagambo y'ukuri. Mu gihe cy'intambara ikarwanya urugamba ntababashe, mu gihe cy'ibibazo igahagurutsa abavugizi nawe tumugira. Iyi niyo Mana twatuvuga tugendana mu gihe cy'ubucakara bwacu, isaba ko turunyura kudutegura kuba bihangane bikomeye bizayobora amahanga tubera kuba ngo dukunda ukuri. Dore Imana yateguye ubwenge kure cyane. Sifa kwa Yesu. Mu gihe gishitse cy'Imana yaguza Isirayeli mu bubata, bazamuka n'ubwenge bazagundira igihugu, bazamuka n'ubwenge butuma isi yose yumva. Ubundi bafite amashane izi kugenzura ibyogajuru uko bitekerereza. Andi mahanga bazi gusoma ibyogajuru barabikora, bakazohereza bakajya gufata amakuru batageze baje mu bihugu, kikagarukana muri kabura ngo dore amakuru komeza. Ntabwo bereswe bari mu mwuka, ariko n'ubwenge bahahiye mu bubata. Dusanga tubayabwiranije ubwenge. Haleluya. Dusanga tubayabwiranije ubwenge. Ubwenge burakubwira ngo mwana na mugenzi waje nk'impunzi, ariko cyo tuzabana gusangira n'umugabo n'imbere yitwaye nabi, ariko bakakubwira ngo nta mpamvu yo kwitwara nabi kuri we. Niko Musa yabwira ngo se namwe ubwanyu siko nataye ijambo, namwe ubwanyu ndabizi icyo mpaye nkora, ko ntabwo nubwo no kwicara hasi. Ubundi bitwa tuvuga n'ibiri abamiruza ababiga baciyemo, natwe tuba ducamo n'amateka yacu, ko uzandika abandi bazabisoma n'ibyo bitangaza by'Imana. Amen. Urakubanisha n'uyu muri wakunaniye reka mugende ngaho nawe wese kuko yakomereke mu nzira. Nisho gituma abana n'abandi bantu nabi yakomereka akakugahurukira, ntukabone nk'umuhemu uzabone kubakira ibibazo byinshi bituma yakomereka akakubwira nabi. Bizakorera kumworohera gufite impamvu ituma abasha kugera. Ntabwo uhemukira akanga kumuhereza imboga zihekura umwana wawe, ntabwo yarabishaka, ariko nizo yatojwe nigeze abona umuntu umugira neza buke mu butayu, karanyura mu butayu nigeze abona umuntu umugira neza, ariko wowe ngiye cyo kuregura abantu basangira bike bafite. Zakorera cyane ku muntu atari ubwome bimuteye, ariko biteguye ko atigeze abona umuntu witoza wa muco wacu muri gakondo no gukunda Imana no gukundana.
Nico gituma ari ubwo buzima. Hari icyo burasa ubwenge burakubwira kugira impamvu kuruta ikibazo cyabaye. Uretse n'abagabo n'abakazana n'abagira ubwenge bwo kurogana bamaze kubitekereza ubwenge bw'Imana. Sasa niko tuvugana. Mbese Imana yashishwaye. Haleluya! Ibintu bivanga n'igisima sinavangiwe. Ni byiza ariko. Ubwenge bukakubwira ngo Kenya iri mu bihugu bya mbere byiga neza. Iyo bageze no hanze baba ba mbere. Kubera iki tutaja kwiga n'udashoboye kuja kwiga muri z'imyaka 12 kubera ko atokwiga n'amezi 6 akagira kandi kubatangira kwitoza kuzataha kama gusa. Kandi turanabashimira bene da Kenya ifite amanota meza cyane mu gukorera iwacu. Amen. Nari mvuze ubwenge ubucakara ubuhunzi niho umunyabwenge azabonekera. Umuntu udahemuka mu butayu, umuntu w'imfura muri ubu butayu, umuntu ufata urimo muri ubu butayu akegeranya ubugingo bwe akabuhuza n'ubw'Imana agasakana akabana neza mu butayu, yageze mu gihugu abimfura nziza cyane. Amen. Sorry. Kunda Imana byerekanirwa mu gukunda uyakugeza kubawe. N'urujya musangiye kuba bawe Imana bakeza kubawe. Ko bivuga ni biblique. Gusa ugomba gukunda Imana utagota. Udakunda mwene so. Mwirira ngo muzuka na buri munsi. Urukundo ukunda Imana rurangana nuko ukunda abo mubana kandi ukunda bamo gutaza mubwira nawe gukomereza. Byerekanirwa mu kumwihanganira ngo urukundo rwawe rwerekane imbuto zarwo. Kujyana gitangaza kiyo kitosha kwihangana bifite urukundo ukunda mwene so usanga ibibazo. Amen. Amen. Ariko nabwo twarukunze ngo utamuka kuri twe kandi tukagira no kubandi baririya twatega munsi tutarakora cingenzi cyane kizababwira urukundo tubakunda. Uzatuma twohereza n'abasura ngo cyo kubasura bene. Abagabo baje gusura abandi bagabo. Abagore baje gusura abandi bagore. Abasore baje gusura abandi basore. Somvuye mu mwuka. Urukundo ukwemera kutabona urupfu hagati. Ugatekereza impamvu iruta urupfu. Ugasanga ari muzabikora. Iyo rwashize kubwira impamvu n'abandi bakabugushoboza. Ariko urukundo rakubwira ngo nawe bitegereje njewe sinzi kunda gufite ariko ufite ari n'ikino kuri munsi. Amen. Kanaruke ejo n'abasezeranje ariko tuganira ijambo ryo kwizera. Abo twaradutaramaye twarangije ijambo ryo tuvuga ngo twarangije ijambo rigutandukanya n'Imana yacu ari we mwami wacu. Kandi amen. Burya tutarahunga umugambi wa Satani so gutuma duhunga kwari kutumara twese. Ariko yarabinaniwe cyo gutuma tukiriho. Twaye twigira icyo maze kubwirana. Bivuze ngo dufite impamvu yo kubaho mu buzima bushimisha Imana. Nico bituma kwiyana kwacu ari ingenzi kugira ngo dukomezanye ubusabane bwacu n'Imana. Kandi amen. Impamvu ya kabiri nukugira ngo bidusubize icyo twihanye tugitambuke twibaze ngo se niki nakora gisimbura icyo nageze nkora nabi. Tuje mu nshingano zo gusohoza imirimo ibidushinzwe. Ni impamvu yo kwihana kabiri. Ya gatatu turavuga ngo niduteguza kwa mu buzima bw'iteka tuzabana n'umwami wacu na gihe cyose no kubaka imirimo no gusaba tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Kandi haleluya. Turavuga ngo uyu munsi turacamo ibice bitatu. Ipointi imwe gusa yo kwizera. Kandi haleluya. Mushaka mu mwaka nyuma so nenda sezeranyije. Ndavuga ngo turaganira ipointi imwe yo gute kwizera. Amen. Some Bibiliya zacu ndabona ashobora amagambo yacu muri Amerika ya naje gusangire kumva Imana. Amen. Muranemera turasoma hamwe ndababwira turaza gusoma
Yoshua 10:13. Nabwo nta magambo mvuga, muvandimwe namwebutse kera cyane, twataramanye Nyanza ntibeshe, kuva kera kose mu duce bugufi cyane uvuga amagambo akeya na twaje mu college twabataramira. Nashima Imana ko baduhuje nabwo tubashe gusanga ubutumwa. Ibi mpamvuga ngira ngo zose bikora wesho. Yabuze amagambo isengesho ryande ya Yoshua. Siko yaratubwiye atubwira kuko yahagaritse izuba kugira ngo arangize kwihorera kubanza ibiwe. Siko atubwiye kwavuze ko tugaruka muri amagambo yose agiye akora, ariko turagaruka tuje muri jambo rimwe mu bice bitatu. Kimwe turavuze ngo turasangira ibyiringiro biri mu buhanuzi Imana yaduhaye kugira ngo amabanga y'Imana. Kandi amen. Ariko ndakora ntabwo shaka biri turabwirana kwizera kujanye n'imirimo yako. Cyo kurangiza ngo kwizera kwiza no kugutuza muri iyo mirimo. Kandi amen. Sifa kwa Yesu. Amen. Some Yoshua igice cya 13. Umuntu ushoboye gusoma byihuta. Aravuga ngo izuba rero ko yagarara ukwezi kumaho kudi bigeza aho ubwo bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Yesu cyo guheza cyanditswe mu gitabo cya Yashari, izuba riguma mu ijuru hagati bitinda kurenga rimara umunsi wose. Amen. Amen. Imana ihereze umugisha mwinshi cyane. No basaba imbabazi tugasoma habiri, nanavyo tugasoma ngasaba imbabazi dusome habiri. Samueli wa mbere 12:32. Imana ihereze umugisha gusoma neza. Samueli wa mbere 12:32. Samueli wa mbere 17:32. Dawidi abwira Samweli ati ntihagire gukurwa umutima nawe. Ntihagire gute? Subiramo. Ntihagire. Dawidi abwira Samweli ati ntihagire gukurwa umutima nawe. Nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Kristo. Imana ihereze umugisha. Haleluya. Turi ku ijambo tugana iminota mikeya ivuga hejuru yo kwizera kandi kwizera Imana. Sinja mu busobanuro bwabyo, ndaje ahubwo mu mirimo yo kwizera. Kwizera ubundi kuzanwa n'iki? Kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Nuko ngo kwizera ni resulta, n'umusaruro uva mu kumva ijambo ry'Imana. Amen. Kwizera ntabwo ari urukizi, ni imbuto ibyarwa ikavuka ikagira ubuzima, kandi iyo igize ubuzima irakomera, ntabwo ishobora kwivuna kuko ayivutse muri nyina, ariko hari ubugingo n'imbaraga zigenga ibihe byose. Sifa kwa Yesu. Nguko kwizera. Kwizera ni imbuto ivuka mu ijambo. Ijambo rifite ubuzima. Muri muzavuga neza bavuga ngo ibyiringiro bifite iki? Bifite ubugingo. Iyo kwizera ari nyakuri ku Mana, atari amarangamutima ko ufite isano no kugendana n'Imana. Kandi haleluya. Kuko Imana ubwayo ntitandukana n'ijambo ryayo. Iyo dufite kwizera gukomoka muri yo, bivuze ko tugendana nayo muri twebwe. Ahubwo gushaka kwerekanirwa muri twebwe guca bugufi kwayo, biragoye kubyumva. Kwizera Imana ni ukubana nayo mu buryo bwo kwizera icyo yavuze. Kandi amen. Wabyumva barimo barivuga cyangwa wabyumva uri mwisoma, irajenda mu buzima bwawe, iragushora, irabugena, iragutunganya, ikagushyira ku rugero ufitinze imbaraga Imana ishaka gukorera mu isi. Uko kwizera kuguhesha gukora imirimo
ingana n'urugero Imana yashatse kuzakoreramo mu buzima bw'abantu. Iyo tutabizi tuyigana na tukicara tukabishobora gukora, ariko kurakubwira ngo ari byo shoherejwe n'Imana gukora, kuko ari itanga uko biri. Biduha guca bugufi twebwe kumva kuri igikoresho cyateganijwe gukora bya bindi, ariko kandi ikagushoboza kubohesha Imana ishobora kuba atari ibyawe, ari iby'abantu b'iki. Kandi amen. Aba bagabo twigiraho utanga nk'ingero, ariko nibatusha bijya twabonye, ariko ku mpamvu za litiririji nicyo gituma tuganira ubuzima bw'abantu. Ariko ubuzima bwacu twavuga ngo Imana yatabaye abateje ubu benda gukorana urengwa, ariko Imana igaca mu kirere cy'iwacu, abanzi bakagenda ikinyamugoro, abantu bose bagatora intwaro bafite bakaze barasica kuvuga ngo Mana y'ububireba, tukavuga ngo niyo Mana yo kwizerwa kandi gushimaka. Siba kwa Yesu Imana dushaka bene data. Amen. Elesavela. Intambara zabuze mu bigo byatwangije byibase, zahereye ku busabusa n'ubwo turi muri bose, kandi bahura n'intambara zibaca umugongo, zibaca intege, zibabwira ko bidashoboka, ariko Imana igenda yagurusamo bake bakangura abandi, banabakomeza mu rugendo rwo gukomeza gukurikira isezerano ryayo. Kandi amen. Nicyo gituma twitiza kumva ko atari ibyacu twenyine, abandi batubajije neza. Mu gihe kibabaje ubwoko bwa Isirayeli bwisanga mu gihugu cya Egiputa, ngo abantu bataburijwe cyane, ariko umunsi w'Imana yakurusha Musa avuga ngo genda umvaniriza buriya bwoko mu buretwa, kuko igihe cyageze cyo kubajyana mu gihugu cyabo cy'isezerano, kuko n'abisezeranije basekuruza bajya mu gihugu bazahindura kandi bazaturamo, Imana ikabihereza mu icyubahiro, nabo bakaruhuka umutima kuko Imana yabisoje amasezerano yabo. Sifa kwa Yesu. Musa aganira n'Imana yereka kudashoboka, ariko Imana yamaze kumutunga agatoki, yagendanye nawe muri urwo rugendo rwo kwizera. Musa agera ahantu abyize, ariko abwira Imana ngo Mana keretse ngendane nawe. Kandi amen. Kwizera kwiza ni kugendana n'Imana. Kandi amen. Igihe kigeze cy'Imana bari mu bibazo bisa n'ibiturimo, usa n'ibishwa n'uko twishwa, ariko bari babujijwe imitekerereze. Hari icyo bita kuko ari babajwe cyangwa se itotezwa n'imitekerereze. Imitekerereze yabo yarapfuye itavushwa amaraso, ariko yarakwise urukuta, abyuze mu bitekerezo, badafite umurengezi mu. Ariko igitondo kimwe Imana ibwira Musa ngo igihe kirageze cyo kubajana mukaje muri cya gihugu. Ntibatoye abasore batabara muri Kanahani, kuko nta bandi bantu bari kubasanga bariyo. Ntiyanababwira ngo mufate abasore babanziriza imbere mugende, ariko bizera yuko Imana ivuze ari ukuri, bose bagomba guhinduka abasirikare, n'inka zabo ndetse zikabafasha kubatisha umurindi bakajana, ndetse n'amatungo y'abaciye bugufi bagashorana nayo, barahaguruka baragenda baza guhindura Kanahani. Niyo twavuga ngo Kanahani ubundi igihangane gikomeye, ariko n'abaciye buta ibandi bagenza abasore bababanzirije imbere. Iyo kunanirwa kwacu kuri ku muryango, twumva ko abandi bantu baciye bugufi zoreba, ariko igihe cyo gusinda kw'Imana umuntu yumva ko twese bitureba ngo twemere ku ishusho y'Imana. Ntabwo gutabara icyo Imana ishaka gutabara ari ukutega kuri bene so, ahubwo Imana ihagurutsa umwumvise muri we kugira ngo ibashe kumukoresha ibishitse. Bahagurukana ibyabo byose, kuko Musa amaze Musa we uravuga uragenda urajana iki? Abamwamura Isirayeli bavuga ngo turajana abagore bacu, turajana n'abana bakuze. Aho niki kintu uradusigira, ibyo nabyo turabikeneye kubijana, kandi tuzabijana, ntituzasiganira abagore z'inka zacu, bivuga ngo n'inzara z'inka zacu tuzazijana. Twese Imana yacu icyubahiro. Sifa kwa Yesu. Ntabwo tuzasiga twese tuzaza. Baragurukana bose baragenda, ariko Imana ifitanye ibanga na Musa, ngo nzabana nawe.
nzagendana nawe, nzabana nawe. Imana imuhereza ibimenyetso byo kuba bari kumwe nijoro yuko bazabana mu butayu kitabaza nta mashanyarazi ahari, ariko Imana yemera kubabera amashanyarazi amumurikira. Sifa makesi. Ikimenyetso cya kabiri, kuko ari mu butayu nta nyingirizi y'igiti ariyo, Imana babona ko bamwe sizabatera ngo mugwe n'izuba, ariko nzabana namwe n'inkingi y'igicu kugira ngo mutazakwitwa mu butayu ngo icyoze mu butayu, nzaba ndi kumwe nawe. Sifa kwa Yesu. Barashaka bageze mu butayu, Imana ngo bitegereze ibona Egiputa iracyabari, baranyurwa n'icyo Imana yakoze. Kandi haleluya, ndagenda bitambuka ngo gurisha amatumaso. Bageze hagati, Imana irababwira ngo mugende kuje kutatagana. Kandi haleluya, batora abagabo bangahe? Abagabo 10? Ntabwo ari 10. Uruhande bavuze bangahe? N'ababyeyi niko bazi. Abagabo ndi bataye matematike. N'ababyeyi abantu bangahe bagiye gutata ababyeyi bacu? Bangahe? Basize abantu bose muri Egiputa. Babase muri Egiputa. Babasize he? Ahana urumwe babyeyi basize imiryango he? Bayisize he? Babasize muri Egiputa. Se turi kumwe? Babasize muri Egiputa. Ayishura ko batabasize muri Egiputa. Bagiye kuba mureke hano bari bagiye kuba gutata kana ani babasize he? Namwe niko mwamuvuga nk'abariya nta bari basiye muri Egiputa. Kandi amen. Soto cyari kumwe. Musa atora abagabo 12 ariko bose bakuye muri Egiputa. Sinzi ko byumvikanye cyane, nta cyiza cyari kiririya, ariko ko buzima bamenyere kubamo bumvaga muri Egiputa hasa naho baheza. Ariko Imana ishaka kubakisha inzira butayi bazatinamo kugira igihe cyari giteganijwe kugira ngo Egiputa izabagemo bakunda igihugu ndetse bazagituremo, ariko kandi bigisha kwihanganira bene se, kwihanganira kugira ngo bazagituremo neza bose aho umuti. Kandi amen. Bageze mu butayu rero, Imana imuhereza umutima wo kugira gutatakira igihugu. Yohereza abagabo 12 basarukira imiryango ingahe? 12. Baragenda binjira mu gihugu. Ninde wibuka message bari bashaka? Yarababwira ngo mugende muzitegereze icyo gihugu. Kandi haleluya, muzitegereze ko ari igihugu cyiza kizace. Icyaka ngo mugende muzitegereze abagituye. Icyaka ngo muzitegereze imidugudu yawo izitiriye cyangwa badafite ingisi. Icyaka ngo muzitegereze ngo mumenye ubwiza bw'umwero w'imbuto zawo. Kandi amena. Muzagarukana amakuru y'ukuri. Yarababwiye ngo ntimukagarukire, ntimugatinye ngo mugarukire kuza, muzagere mu gihugu muzaba amakuru y'ukuri. Intsinzi y'umusirikare, ibanga ry'umusirikare gutsinda ni ukuri kwibonera ku rugamba. Kandi amen. Ntabwo ari WhatsApp, ni ukuri kwibonera ku rugamba. Kandi amen. Baragenda bagera muri Kanani barayitaka, ngo baritegereza bose batabavananamo, ngo barabizenguruka, ngo bahurana n'umwero w'imbuto zabo, ngo basanga ngo ibiti byaho bireze imbuto nziza, ngo ndetse bifite uzitiki n'imihiro n'icyose, amahundo, bifite amahundo meza, amaseri y'imbuto. Murambabari Kinyarwanda cyane amukiyamure, ngo bifite amaseri, ngo batanyuraho amaseri amwe yabyo barayazana kubwira shebuja batumye n'ababatumye, baravuga ngo twageze mu gihugu. Si umwere gusa ngo kubere,
ariko byari bihamye ko bakijije. Sifa kwa Yesu. Ariko Musa yazi ibanga rikomeye yuko barabwiye ngo muzageza ibirenge hose muze gute. Sifa kwa Yesu. Wa munsi batangira muri Kanaani kwitata kuko ari babandi bo bafite ibyasezerano by'Imana. Hari umwanditsi wanditse usobanura ngo walishika waliuteka ule mji wa Kanaani tangu siku walipoikanyaga kwa ajili ya kuweza kuibilisi. Lazima nakiwa. Haleluya! Umunsi bafashe Kanaani si umunsi bagiye kuhindura, basi umunsi bakaganiriza n'ibirego by'Uwiteka. Bazenguruka n'imidugudu basanga n'ubase mukari igezano zaramamuye. Ngo bitegereza abantu bakabona abantu ni barebare kandi ni bane. Abagabo 12 ngo barahindukira bagakoze gutanga raporo. Bageze imbere ya shebuja. Musabe babonagaje baje batigeze bakora review. Batigeze bakora raporo bimwe baza agenda ari ikuri kibazo kitigeze gihuza raporo. Satani mutona n'igitangaza. Baraza basetse n'abagabo 10 imitima y'abakira kominikana ko abana bishoboka. Abandi babikora ngo twari Imana yakira bishoboye muri twe. Hamwe na Israeli n'isezerano ryayo. Sifa kwa Yesu. Hari igihe kigero batekereza ko Imana yavuze atari ukuri, ariko Imana amaze ni ukuri, kandi Imana yamaze kubakoresha guhindura, ariko biramenya ko Imana amaze gukora amaze kwandikwa ko bidashobora kuguruza. Kandi haleluya. Baragenda baravuga amaguru makuru ngo muri katwabira makuru abantu bose barazi. Bamaze gushikabura mu gihugu twakiboro. Ngo twasanze ari cyiza ngo kandi gifite umwero. Twahuranye n'ibyo tutagira tubona ngo n'ubuki bwaho ni bwiza. Bavuga ubwiza barabutaka akora ngo ibyo twabonye si ibyo kongera kandi guhindukira ngo tuzabone. Twasanze bamenyirika y'uko ari ibihangange bari barebare kandi bakomeye. N'abana bakomeye ngo twitegereze ubuzima bwacu ngo tugere nk'abahanzi. Ngo icyo tuzana sikindi ngeze ari kubimbata sa. Ngo twebwe ubwacu bazatwica twese ngo dushimwe abagore bacu n'abana bacu bazagira gute ngo bazagenda iminyago. Baravuga igikorwa twasubiye muri Egiputa tukaja kuzagwayo. Mata rusaraga umunsi kuko ariko kuri. Muziki itangaza ari kiriho. Bari bakiri kumwe na y'abantu uziba muri kiranizo bakabashanyarazi bafite. Imana ikabareba ubwiza bamurikira nijoro. Ukibatwikira bereda. Nasubiza ariko. Bahinduka umutima wabo gusura muri Egiputa. Bakiri kumwe muri gazo bashitse. Basanga y'Imana cyari kumwe nabo muri ya nkingi y'umuco. Mu gitondo bazuka bagasanga nabo muri ya nkingi y'igisi iracabatwikira kumwe nabo. Ariko baravuga ngo ntibishoboka. Imana ishobora kubona umuco bateka ihindura ubusa. Amajwi ya Satani ntazabahanyura, ariko nabwisha ukuri y'Imana itarasa gushira. Niyo muco yamurikishije imitima yacu aho tugomba kumerera neza heza. Hari ibyiringiro, hari umuco w'Imana itarasa ngo mushire wa mugoroba cya gitondo badutwikira mu mazu tukaba tukiriho twebwe tuzahahindura ko turi kubenge tuzahindura ko turasabana n'Imana tuzahindura. Hari ikimana tuvuze. Sifa kwa Yesu. Yoshua n'akabahaguruka ngo mugeze basubeze imetsu. Siko bira yavuga ariko mugeze umwanya muterasi utarafatiwe decision. Barahaguruka barikoroza abantu bagumuse. Baravuga ngo icyo bavuze n'icyo n'abanyamo niko kuri. Ariko ngo ari ijambo nasigaye. Aba ngo kuwiteka Imana. Ngo ni witeka Imana twishimira. Abo nabo ni abana data ngo tuzabana n'isima. Abo bariyo mu guhamagara n'abandi batandukanye. Kibara utisezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana izadosha kubarya kabarimo barya byango kurya bishishye. Kuko isezerano ry'Imana kuri kutaba. Ndaze majana masezerano y'Imana. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bakere hafi ya Yorodani. Nasinze kwa masimba kula majana muzingisho. Reka majana gato. Ngo amatara yose arabango ariko akuzaliye kuja gukunda bene kandi yo dukomeza urugendo. Baje kwisakuranira kuvuga baba yashusho y'Imana muri bo. N'Imana ubwayo ikiri kumwe nabo. Yoshua n'Akaro baganiriza imitungo y'Imana. Imana iganiriza ibiti bishingiye ku cyabavuze.
ibaza abagabo babiri bafite imana bahindura abagabo 10 badafite imana. Kandi haleluya, nako byaje kugenda. Kurya imana ni igitanga. Musamye ko batura neza muge muri bugama ngo baravuga ngo imana irahira ngo ni ukuri. Kira gihugu ni cy'abana b'Imana, cy'abana b'Imana biti ubwoko bw'Imana. Sinshobora kukiyaga abagabo biti w'amahanzi. Amahanzi agira iminsi mike kubaho. Ngo isigaza Yoshua na Kale bari basatira mu butayu. Yoshua na Kale baragenda bashobora guharuza ko bavukiye mu butayu. Barabashanije amasezerano y'Imana. Bene data, Imana ashaka abagore n'abagabo bafite amasezerano no kwizera. Kuko bibuka Imana izasohoza. Kandi haleluya. Sifa kwa Yesu. Kandi haleluya. Imana usubona ntigira amarangamutima. Witegereza banamusabagira mu butayu. Yuko bagera mu gihugu wenda basabasha kumutekereza ati Imana ngo bagere hafi ya Kanaani, hakuno y'Yorodani. Yahamagara umugaragu wa Musa umukuramo. Tumaze gusoma ni amagambo y'umuntu wasubiye Musa witwa Yoshua. Ngo Imana iraza iganiza iravuga ngo Yoshua umugaragu wa Musa yamusi umugaragu wa Moise. Yoshua umugaragu wa Musa yari atari umugaragu w'Imana, yari umugaragu wa Musa. Ngo aramubwira umugaragu wanje yapfuye Musa, abaguhaguruka kugenda n'ubwoko bwanje ngo ujane mu gihugu cya Kanaani, aricyo gihugu cy'amasezerano. Kandi aramubwira ngo uko nabanye na Musa niko zagira gute, niko zabana nawe. Sifa kwa Yesu. Bijya nabwiye Musa nawe zabikubwira kandi zabigusohoreza. Kuko nakwitegereje muri mugabo ushobora no gukora kuzabageza. Uzababwira ibyo mwanyuzemo kandi uzabitse n'ibyo batarabona. Kugira ngo Imana yanyu izakomeze kwita Imana yawe. Kugira ngo data uzayuze kuri muri mwe. Nanone kandi Imana izabura icyana cyafite mu buzima bwawe. Byose Imana yashyizeho kandi. Sifa kwa Yesu. Arwana mugabo. Mu gitondo kugira ngo zuka ndabura abantu. Ngo mu minsi 3 bategura ko byo kwambuka Yorodani. Wajitayarishe imani hata kutubu makosa na dhambi zao kama vile tulifanya jana. Jambo la 3, wakasimama imara kama majeshi kwa ajili ya kukomboa nchi na kuibadilisha kama vile Mungu amekusudia. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bwana urugamba bageze mu kibaya cy'Gibeyoni ngo basanga abandi batanu bari bihujije ngo baza kwitanga kugira ngo buzinzira kwa kabaje muri Kanaani. Ariko ngo mu gitondo cya kare arahaguruka aje kubatera, arababanziriza. Niyo tumaze gusoma ngo baramushika asanga n'abatabaho bahaguruka baje kutanga, ngo arababanza, ngo arabarasa, arabakurikirana bahita mu ngabo zimwe, ngo abahereza umugongo barakurikira baje guhunga Imana ataziguterana igishimura y'amabuye bakurikirana bakoko b'imisozi bataragera iyo bashya ngo nabari inyuma yabo. Bese barashishwe. Haleluya. Imana bazacuza abari isezerano. Imana ihagarara nabo gukoresha inzira ishaka kugira ngo Imana data yese turorera. Sifa kwa Yesu. Icyo gihe turwana n'ingabo ibihumbi byinshi. Dufite abana bake baboneka, Imana ikoresha ingabo nyinshi zitagaragara. Nuko Imana ifite isezerano ku buzima bwawe. Kandi haleluya. Sifa kwa Yesu. Imana ngo ibana nawe. Ngo imuheze ukuboko ko gusira babishabiwe abandi batanga abandi bishize hamwe ngo batangira guhunga Imana atazigutera imishimura y'amabuye imufasha kubakubitana imitwe yawe. Nabo barakurikirana buri munsi yo kuja kwa bugufi. Nibwo Yoshua yasezerano sengesho yo kugira gute, yo kwizera. Yavuze gute ngo twinjire utuma yamenye ikintu kimwe gusa. Mubabara musomera akakantima nabona iyo turabo twihande twitunganywa ngo twongere kandi ducumbikire Imana ingomane natwe. Sinko byumvikanya abantu. Ijambo rya kabiri ngo Imana ibone uko bigendana nawe umenye imvugo yawe, ugicaka imvugo yacu. Yicaha kitandukanye n'urubiso kubacu gatandukana naco. Usigara ejo itegereje bishoje bitene kuvuga imerero w'umuntu. Imerero w'umuntu ni Imana. Imana ibona handi kwigwa ko kutoro bw'Imana ni mu muntu. Kandi haleluya. Imana utabashe kwisakwisha urusaku rw'ibi irakuganiriza. Ije nabaye mu kibazo gikomeye cyane mu rupfu. Numva Imana ihangurisha kimwe n'uko umuntu amburisha kwicara. Hayitonga ngo kwa Mana ko niko ashatse kukumbwira ngo iramura ngo humura ndi kumwe nawe. Iminota 5 gasakana nkanarwa. Ariko sinakubwiye ngo ndi kumwe nawe. Ijambo ry'Imana ubwo wabuteye icumu
izari gukomeza imibabaro yawe. Kandi haleluya, sifa kwa Yesu. Aravuga ngo zuba we hagarara. Uko ni ukwizera. Twavuze ngo turaba kwizera n'imirimo yako. Aravuga ngo kwizera vigeze avuga ngo ariko imirimo y'umuntu n'imvugo y'umuntu nizo bivuga imirimo yo kwizera. Kandi haleluya, sifa kwa Yesu. Aho kuvuga kwizera wakora ibyo kwizera. Kandi amen. Avuga ngo zuba we hagarara. Ngo ukwezi nako ngo kurumva ntikwabashije kurenga kuri rya ry'imyonga y'umugaragu w'Imana. Aravuga ngo zuba we ukwezi nako kurumva kuva imyonga y'umugaragu w'Imana. Ngo nako kurahagarara upfa. Ngo ahora inzigo ku banzi biwe kugeza arangije imirimo yayo. Ngo izuba ribona kugaruka risubira ku murongo wo gutangira gukora imirimo yayo. N'ukwezi kuja mu murongo, ariko uwo munsi urarambura. Hari umuhanga wanditse n'ubundi bari kwitegereza imigabane y'iriho, ngo asanga umugabane wo mu kirere kugendana n'ibiza bimurika, ngo asanga hari igihanga kiriho. Ngo ariko ngo aje kubaza, ngo abanyamuka baramusobanura baramubwira ngo nta kindi cyabitewe n'uwo munsi wa Yeshuwa. Wahinduye amateka y'isi. Kwizera k'umukiranutsi zahindura amateka y'ubuzima bw'abari mu isi. Apana bahindura amateka y'ubuzima bw'abizera bose. Sifa kwa Yesu. Umukiranutsi no kwizera kwe zabasha gutuma benshi barengerwa n'Imana. Kandi amen. Sifa kwa Yesu. Cyo Imana ishaka umuntu uhagarara ku rukuta wahasenyutse ngo kandi aremesha ubwoko bw'Imana kandi amubwiye. Kandi haleluya. Ahora inzigo kuri abantu babasha gutora kuzinama yo gutoteza no kwita no kwitanga no gusuzuma Imana yawe kugeza arangije imirimo yo kwizera igaragara uwo mugoroba. Nuko turabivuga bene data. Sifa kwa Yesu. Niba ndafite kwizera twashobora guhagarika imirimo y'ibere iwacu. Wewe naje ndabiyamya ko tugufite nimba twiteguye kubishoboka. Kandi amen. Yeshuwa aza kunesha urugamba atuza abantu muri Kanani. Ijambo rya kabiri twasomye amagambo ya Dawidi. Dawidi akora igikorwa cyuzuye imirimo yo kwizera. Dawidi ari umwana muto w'umuhererezi wa Yesu. Bakuru batatu mu gihe Abafilisitiya bahanganye n'Abayisiraheli, ngo ise aramubwira ngo nagenda bashire ibiryo. Bakuru batatu bamubajije bari imbere, bari baragiye bajana n'abandi kurwana urugamba. Urugamba rutangiye umunsi n'abatabarashe umunsi batangiye, ahubwo kutabikora ngo kubyibagirwa, ahubwo abazize urugamba bakureba ko naje mindebe. Bari batabaye batatu mu muryango, ngo ise aramubwira ati genda bene so bari mu masoro menshi ko bararwana urugamba ntibasubire inyuma ngo basige ibyo bakora ngo baze gufunga. Genda yo kuba kiriho ubashire n'ibyo kurya bati. Ngo karagenda kandi wigikatira akantu gatoya, ngo asiga umukumbi wa se, ngo amusigira umwungere ngo iwazinduka mu gitondo cya kare cyane. Ageze ku rugamba ashiriye bene se ibyo kurya, ngo ahurira na n'uko urugamba rwabashije gukomera. Wasanga umugabo ufite ijwi rirangurura atera hejuru cyane, arimo atuka Imana ya Isiraheli, ngo agatuka n'ubwoko bwa Isiraheli. Ngo Dawidi arabaza ngo se niki cyabaye? Ngo baramubwira ngo tuzi ko turi ku rugamba ticeceka. Ariko asanga ngo kubaregera ubuvumo, kuko ngo mu gihe igitero cyazaga wari batinyishijweho cyane. Sifa kwa Yesu. Sinatinza sinabarambiye. Kanangirize kuri iryo jambo muzengisho. Barangize arabaza ati none ko mwe mutagiye kurwana? Aravuga ati ceceka dusukura kimeze mukuru aramuca. Tubundi baje gukora iki hano? Desesha kandi ko biri nyivuga. Yaba ngo subundi twabitana twasoma gusigiye. Nari nzi ngo ni ntamanisha, ariko biramwe ngo subira kose ngo twadutama twaso ngo wadusigiye. Babashaka kumwengesha ngo bamusubize imuhira atahe. Ngo bona ko aramukabukira ngo asubira ikinyamugongo wegera abandi bantu bagera aho ngaho bari bari hafi. Waje kwabaza ngo se ubundi ngo ni kumwama avuga yahetse ngo kwica kirabika.
siko bivuga. Baramubwira ngo yaravuze ngo azamuhereza ubutunzi, bazamushingira n'umugore we, ariko kandi bazagira kuza mudabagiza. Siko bivuga. Siko kwa Yesu madase cyahiro. Haleluya! Ibigabwa birekura imigabane, amasezerano y'imigabane badashoboye kugira ngo barebe ko barenerwa n'ibintu bikomeye. Nizo niba bikorwa muri Kongo n'ubwoko bw'igihe gisasu y'Imana ko kw'Imana. Baryumva burya kuneshwa gutangirira, kuneshwa mu muntu, kubanziriza bamutera. Baramubizwa bishye gutsindwa, kuja gutsindwa akumva ataratera. Niho ko bigeze kuri munsi kirahamagara amango muze yimire bana atongo Mana barashize. Wa Mana ni muze mugira gute mujana igihugu mukijana imyaka 90 n'ingahe 9 n'ingahe niyo mvuga babwira mwebwe havuga babwira gutsindwa kubanziriza gute aramubizi ko ariko nasoze gutsindwa kubanziriza bagutera bataragutera. Navuze bitari byo nizo ndasubira inyuma. Ntabwo urabyuka mu gitondo ukumva utazikisha kuba ariko guza amahoro, ukibaza icyawe ko akibura n'ababyeyi bari hano bangana naje n'ababyeyi batuzaye. Ntabwo bizabaho mwari mwabyumva namwe, ukibaza ko ari mu bana byaturutse mu bana hagiye kuba ikibazo. Niki cyabaye ni amatungo se tukiyaze ni mu muhana se niki cyabaye ukagenda n'inzu z'umuryango wose muri amahoro ukumva ikiziba cyanze gushira, ariko uri ku rugamba kandi ruremere utaramisho yawe. Iyo umwanzi aza gutsindwa abanza kubirota kuri we, kandi inzozi zitarabasha gushuma bazumvikana rya agenda n'inzozi zo gutsindwa muri we. Bene ndatuzo mubona biba bigenda bihinduka muguruza birahanura gutsindwa kwawe yuko Imana datiri mu ruhande rw'abera b'Imana. Sifa kwa Yesu. Dawidi yegera abandi aravuga ati niko bimeze. Yaravuze ngo azamuriza iyo migabane ngo arangize rero ngo amakuru ngo aramwibiswa ngo agera ibwami basama. Siko bivuga ngo agera ibwami ngo Sawuli nigitangaza umuje kuba nigita ngo atumira abamwana Dawidi ngo aramubaza ngo sanja perwa kuko ngo nimukuku umutima ariko ngo ubabwira ngo ntagire kuku umutima ngo kubwiriya uriya ngo njamye kuja kumurwanya ngo kandi nagufi. Mbese Imana yashishuraje. Haleluya. Siko biravuze ngo ntagire gute nibabwira ngo ntagire kuku umutima nawe ngo njamye kumurwanya kandi nagufi. Yamubwiye ngo nabikora yamanga mubwira bwire ngo ntagire kuku umutima. Ninda mubyeyi ubwira bari abantu bakusibitina bwego gukora timukuku umutima ndahari bikure nabo kubarwanya. Sabandi wohereze babwire ngo urahari kuja kubarwa kandi urabatsi kugira ngo Imana yacu yishura. Haleluya. Dawidi ngo akivuga ngo akure mu maboko y'abunguruka bazakanda bibikanye, ariko yarageze ahantu batakimushikira ngo umwana wose amusepeti kuko umwana mutoya hanga ngo je nta kibazo navyumvisemo kuko musinga. Mbese Imana yacu yishura. Haleluya. Abagabo bose Imana yishura. Abavyeyi batuzashaga kisa n'ubwo mubiri muzabura Imana yacu cyane nuko basaba, ariko Imana yacu nziza bene hano naho muzabura Imana yacu cyoroka sema kwa Yesu cyane si Imana yacu kiraje kugira Imana yacu cyoroka. Haleluya. Haleluya. Ndataza Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Abakari Imana ndataza Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndataza Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Dawidi ngo arabanuka bagerageza gusana bamwereka ko bagomba kwambika imyenda iremereye mu y'uruga, ariko ngo yikoze ngo bimutera macinganishwa ayo kuva muri ngo yari ntabwo ari biye ngo aramanuka. Sifa kwa Yesu. Muranemera ngo mukoti kandi amen. Ngo aramanuka ntiyajyanye intwaro babafite zo kuruga ngo ariko umutima umwemeza neza yuko igihanga cyane cyangwa ari kiri muri ganza bye kuko Imana amaze kwemera yuko isherezo igisuzugura cy'ubwoko bwiwe n'igisuzugura cy'abana yiwe bemera tukabatekereza ko Imana yacu cyubahiro turasanga n'imyaka myinshi tukabatekereza ko
icyubahiro turatangwa mu mwami data byinshi ariko icyubahiro cyacu kiri mu ishusho y'Imana. Sifa kwa Yesu. Ngo amanuka mu ishusho y'Imana muri we arabangwa n'abanye n'Imana mu bihe by'ibitero by'ubukombe wa data mu gihe itari abantu uzazaga kuza kureba w'Imana y'abanye nanje ngo uzafata umwana w'intabagire kumedeshwanye kuza gukura. Sifa kwa Yesu. Arabangwa ibyo uzaranga mazina utamwe kumedeshwanye kuza umutima we. Sifa kwa Yesu. Helema gozave y'Imana nenda arabangwa y'abanye nanje n'Imana mu gihe zaje nazo zasanze Imana yaje turusha amaboko ngo nazo niko nazigenjeje zimanitse hagati y'abazadata y'Imana atari kumwe nawe warahimukira urumva atari kumwe nawe umutima akawusuzuma ugasanga kuzimana. Sifa kwa Yesu. Hari gutuma gutsindwa n'Imana ihayibona ari icyubahiro cyacu twebwe ariko Imana ihayitegereza imitima yawe igasanga ari kumwe n'amaboko yawe igasanga ari kumwe n'icyubahiro cyawe. Nene data nabwiza ukuri urugamba twarusinze umunsi twiza Imana twarusinze umunsi dushira Imana yacu uyu munsi no kuza kuhahindura ariko Imana yacu iramusinda urugamba cyo kuba wamutsinda kuko warasinda urugamba umunsi utangiye. Sifa kwa Yesu. Igihe kirageze cyo kuba ngo y'Imana abanye natwe niyo Mana kandi izasina n'ibisigaye. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Amen Lord. Kandi haleluya. Dawidi aravuga ngo nagiye noneho barangiza kugira ngo nibikina abagwa se uri yageze ngo ajye gute yaje gutera akavuga agasega aba ngo umunsi rero tugaburira ibisiga yari ataratora n'amabuye ngo aramanuka ntacyo afite n'agahumeso ke gusa ngo arabarwa ngo yakwegera ngo aruna amatoro tubitunga yatoreza utubitunga kamwe bubiri butatu bune utanu dore amabuye yajanye kurura yose Imana yashishohera. Sifa kwa Yesu. Sifa kwa Yesu. Ako nta muntu ushobora gusirimba ngo ashe mu gisimba cy'ufinali kesha uvuze kigufi cyane tujye gusenga Imana kigufikiresha gusa nta muntu ushobora waza afashe gatoya naje ko nubakije ndabyinisha amaguru ndabyinisha umutwe ndabyinisha umutwe ndabyinisha urutoke ndabyinisha urutoke nasakuza mu kanwa kanjye ariko ndavuga gukomera kw'Imana n'umusare Imana yanjye y'abanye nanjye muri Kazimira y'abanye nanjye mu Bwari niyo Mana izabana natwe mu Minembwe niyo Mana izabana natwe ku misozi y'Amaboko niyo Mana izabana natwe mu Ruhango niyo Mana izabana natwe mu Mvira niyo Mana izabana natwe mu Karemi niyo Mana izabana natwe mu Nsiro niyo Mana yacu kwitanga natwe kujya guhindura imiyawe. Yesu kunayumva neza Imana yacu y'abana muri Zungabe batazikira mu cyari gikomeye abantu bamukiraho umusoro. Sifa kwa Yesu. Y'abana yacu muri bari fonza ubuzima bwabo ubutumwe bwose mama ndikira koze wabana ariko n'ukuboko kw'Imana. Sifa kwa Yesu. Amanukana mu yata abantu babisaba ibiki ariko igitangaza abagabo bose babure kunaragiye kuko bari kwashaka imisezerano ry'Imana Imana yashikiye ngo amanukana mu yata n'umuhumezi wasakini wasari cyane ngo icyuma gikinga umutwe wasiga ahantu hatoya umuhumekero ngo akaraga umuhumeso ngo arawukaraga kiri cyatubatuka ikindi cyose maze kubitirikira imigeri hasi avuga bari bateye ngo Dawidi akavugana n'Imana ye abagwa Imana bayira mu cyagihe y'Imana yaje muri Rwambi y'Imana yaje muri cyagihe cy'iterabwoba y'Imana itarakanye muri cyagihe n'ibisenge cyo kwisera berega nibirangiza ubusinzi y'Yehova nibirangiza kunesha hirya y'intama nibirangiza hirya y'Yehova bikabona ubuturu ikabona ituza abagabo b'abazara ikabona abagabo baragiye mu gihugu ubutunzi bwacu bakuguraho ikabona abantu babukira imisozi kandi musana batatanye kwizera kwabera Imana tikurwana umwana gushakisha abo gushaka uko byo kwamaze kuba yose Imana yacicoye. Sifa kwa Yesu. Kandi ukize gushageze ku nyanja wabokora Imana yamubwira ngo sambura gushira ibari hejuru urambure n'ubwoko kwa ngo ngiye kuja kugucisha hejuru kumusa amazi ngo kugabanika mu cyo bibiri ngo kandi hazunguka ngo kubutaka bwumye Musa agira ishusho y'ubutaka bwumye mu mazi menshi abantu batarayibona bene kwizera kurangiza amasatarabo kugatuza abantu ku misozi batarageraho ukagwereka ishusho y'itaragaragara nk'uko kwizera nyakuri mureke tubone Minembwe yubase
turimo ducunda kandi tukabyara, turimo turera kandi tukagusa abana, turimo apandi dufite noneho n'amaofisi ya leta, tuja noneho n'ibwami tukahagera, n'abami bazi bacu bakahagera, na nijye kubajana basezerana. Ariko mana ya kandi amen, none maze gushoboka bisima maze umutima wanjye ubusima bw'ikina cyane ndi umusaza muranitondera, ariko mubwene muri time yanjye ningira gutya urutoki muzo ariko natatuzana medeo nawe tutakuta
bose bari baje uherekeze imitima ku maboko siyo kubweza kandi haleluya haleluya ari kubomo bikora kose murashisha imitima yawe mubugirisa ubugirana bibese imitima yawe uherekeze siyo kubweza haleluya legeleza kandi siyo kubweza haleluya haleluya siyo kubweza haleluya haleluya siyo kubweza Sinabi ko ito something. Kaya amen. Amen. Nagana sa mga sabsato ka. Pare ako. Uy, kaya shikanga cyane amagambo bagufi cyane ujya nubona umuntu uri muzabitera ubwoba muzari makora uzamubwira ngo no ano marangamutima ubuzu ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana no kumenya uwo ari we nta kandi abahayafasha abagenza gahoro none umuntu ukarakasha kwiga cyane uzamubwira ngo namenye amakuru aho uranga kurasha kujya kugira igira imbere asanga amahoro kandi amen ubwenge n'umwuka w'Imana no gushurwa kumenya isezerano ry'Imana biguhesha kuremera kandi amen tibishikirwa na benshi uhagarara mu isezerano n'ubumwe kandi ukazihoraho kuko Imana ari gambe kandi izabikora kandi amen kababwira amagambo atatu y'amasezerano mbere y'intambara itarabaho sinzi birashoboka ko bamwe byo mvuga ntabwo ari ishitari zo mwage mu 20 mbere y'intambara kiri kibazo cyo kwa kabariro cyo kundo se amasaha ntimwambwiye amasaha ndangiriza amakosa science icyo cyanza inishyura amatike menshi sibyo kandi ucyamfashiye ni ukubana nawe kandi amen mbere y'intambara hakiri abantu babyibuka igihe hari ikibazo cya groupement y'akabarure n'ubusinzi kabarurenze abana biwe ariko we sinamwigeze mu cyari ikibazo cyo mu bijoro hanyuma azamuka groupe yari yasutumwe na leta kujya kugerageza gupfobya ayo macakubiri bari kudosa kandi kunga abantu basanga muri cyo tumwe Imana do amasezerano ko intambara igiye kuja guturika kandi ikomeye cyane iratubwira ngo ibyo mutarabona bigiye kubaho simvuga impamvu zabo zageze kurwaho sinsubira hano ni kuri media hari gageze umwanzi impamvu sinzi ko turi kumwe nawe itubwira impamvu zacu nabo ngo iyo ntambara ntabwo muyumvisa ko ari mpamvu uvuga nyuma y'ibyo kuzi intambara yo kwica no gusenya ngo ariko amapfa azaba make bitangana nuko gusenya kuzabakunda kugira ngo Imana izisigariza abandi bazaba nyuma iyo ntambara kirase Imana yacicuwa kandi haleluya iratubwira ngo iyo ntambara ngo izasenya kuva mu rurambo igeze aho umunyamurenga ahikira hano nabo ngo minembwe mwari mutonesheje mu isasiga hano warasisasurika ahantu kwitangirira kugera kuhereza ibande mu bisomaga mutega unaje kwahimbira hano iwaye harimo abantu bayumvise birazwi yabangu iyo ntambara ntabwo muzabona abatabara muzakomanga ibihugu nta kizabatabara nta gihugu kizabatabara muzakomanga ibihugu nta kizabatabara ngira ngo dusangire bategwa namwe mvuga bimwe ngo nta muntu uzagira gute uzabatabara ariko atubwira ngo igihe kigeze nyuma y'imyaka myinshi muzatabarwa n'umuti uzavuka muri no rugo hari amahoro menshi cyane mu byibuka igihe cyo kwakabara hari amahoro menshi